Kak, nih main balon. Iya, main balon Dede. Ya, balonnya Kak, tiup Kak. Tuh, Dede main balon. Ih, mandi balon, Dede mandi balon, Yo lagi Kak, udah jangan gitu atuh Kak. Sok main balon. Masukin, tiup, tiup Kak. Yang banyak atuh Kak. Mana itu nggak ada keluar? Nah, keluar banyak tuh deh. Dede dihujanin. Mana Kak? Mana lagi Kak? Yang banyak. Tuh, banyak deh gelembungnya deh. Gelembungnya banyak Kak. Lagi. Iya. Iya, nanti. Sok Kakak dulu sok. Lagi deh Kak. Yang banyak Kak. Tuh, gelembungnya banyak deh. Dedenya jangan gitu nanti kena mata. Sok.